Federasaun Kempo neebe hetan apoiu husi Sekretaria Estadu Juventude Desportu Realiza Kampeonatu Nasional ba Atleta sira neebe tema melhora Atleta saude hodi hatan ba pandemia COVID-19. Presidente Federasaun Shorinji Kempo Miguel Manetelo ba jornalista sira iha segunda nekata competição ne hane sang atividade regular nebe trasa ona iha plano ação anual. Federasaun Shorinji Kempo. Karena peraturan tambah institusi merayaran, mas operasi maromaknya itu konsep realiza tambah nos bertanggung musim governo e Sekretaria Estadu Juventude Desportu. Ini sama kita regular Shorinji Kempo. Nyaktuir wainhira modalidade desportivas e Da-8 tama bazogo games pelo menos iha nação hitu kawalo tem que for apoio. Ni informa dadaung ne Kempo foi iha branshat mak iha lauteng baukau dili ho Bonaru. Maria Tavares, STL News.